ya ye nyaja so a ODI Electronics pass o ma fogusu yusu nyoma enya papa de mensu me nyai kada enu nti so pe home appliances papa ato a eye ODI Electronics K Asenso Limited nso nyoma papa bi tisa nkonya tables ene empono nso nakache ena obenya biwe mu ena aboaso yasene enne awie akenkanfo nedwada wie ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afa information center saje penia to kasie apetimo eni Ahenkan 93.3 FM akan kasiebo yo bomua ya jibebia anuti kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku gode waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hine Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa strasi Somwa Heba Information Center so som se twetwe ewo achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyinase ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Info Biz Watercracy Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Achiase hini Information Center wachem Achiase Coastal Barbering Shop Achem Manson Edin Drum Information Center ko Achem Kokoben woma biem na dom ewo Achem ofra men Pasem Information Center kwana kwahwe ewie won pasem oti wabiem Pisco Information Center nyinam kotoku repent Achem Otopa Royal Achem Teshimai Mejofuti ase Achem Labikrom Omega Odan SDA Ejapaye Junction Mighty ewa Chimbesiansi or Big Information Center Kwabwadi number 2 Kataban Information Center Chiase Junction Ajuni ni baku Trim Information Center Busue kwane kwashe Asani bangalo wabiem Gada shemamba ene ewie kasi aboni ya demo vemu tesemu se Afim pinu ene edionu Ghana fo ekoto aba ekoyi mra shebejefiefo ene mampeni na mampeni no bewi eche na his excellence na nado danko akufado Ghana fo so asa to aba na manu biamu enei ono ene tie benjwa so wototo niama na ade ba ko ekoye boximbo ewo Ghana mra shebejefie ni se Ghana fo bebrenu a abra wo mo kwa akoto aba no wotimi hwe na nado danko akufado animu a wo se na na mepa wasampa nana mi feel na so MP ya ne ba ye dia mempe no ti obato nana na MP no wato ma ndisi ni enti na scatter brown so no wrampo ha edoso bebre na obu onso a omo se we yempe no mamfa ne ba MPP embegina MP na yempe no so party executive say traffic show enipa we ya ne den babanti ebisi akwatia ha say ama say go for some peno eno manfa na aba no di show boy bye na star boy bye ye no ewrampo a omo hon to baby enti scatter brown so no ekoso pa enu ntu ba hwa 8th parliament ne hya ase no boxing bo akuturuku ene paper we ene ne ekoso esan say we say me minority we say me majority for no be preso so be minority omo so me majority na majority no say majority enti asa captain fo mienu omo tiship mu wo ya dan entokwa besi enti ntokwa kwaso a na numra nkofo kaka sehwe entokwa bebrebe ni nyina ne se
MPP MPs no woman to to omunioma eye na make as a director ya washa research and sounds so his excellence na nada danko akufo adwatra ye kesiem Dr. Isaac Owusu Mensah what the two jaya woba mani a watchem say one way MPP ni or his excellence another danko akufo do ni office what hobi enunti no kra en wo beken papa yi echeche ni nsemu e kasa asam no kra da hono ye nto sabi o da MC na kan ye en ono so ate en wo ka bie se asam no kra da hono mu a enya afa na be ye na kan play mani pa na niam nhye no o se asam no de ntia wo kan play nyane se NPP for MPs no abra ye to abade ma wo 2016 wo mo befu abandwa pe na kakabensam awruka sam ene omo pese obebo mo chamso wo kan no da ha wo kan na da ha enu nti na 2020 so no Ghana fo no omokoto aba amfie na na sa atena so mu se da bi akwai wo ya kakabensam dodo oye dwa ya hantan ti metuma na enye ye bi nti na 2020 NPP form na so be fiefo no elusu wo nkunya bebre na Dr. Isaac Owusu Mensah atwane kasa so no wo ba ma na wo chem se ahomaso kakraka ye betuto nkofo bi so anu nti enye MPP fo ekwa benidie mu Ghana mra so be fie na adwen pa wo cheche ni se no wo ba mu se wo tu mra kire sie ene sen o se MP fo ni bo no mo bo adwuma papa o so mo kura adwuma dinti na MPP fo ankwa minority kaka ketekete pian nka MPP fo ya kwa minority e wo Ghana mra so be fie o se oni monyamfo abu jenapo ka ho bi ene mo bo ya ma minority no amaso e wo Ghana mra so be fie o se Peter Mewu ka ho Ahenkan Tampuli ka ho chaso bo MPP nkofo bi a wonom ebom homodin a enkanya wo mu ankomo ekọ minority afa no to an kasa su bia no wo ba ma ne o chem se sa de no ekọ so 2020 abato mu adwa ene ahantan a enkofo bi be ya MP wo mu ye no o stresse afia de ene ne keke ka ho de wo mu hwe wo mu kompoto mu ye pa ya ma wakunya se betra so ya MP a enjira se bra be ya kakabensem be ya adwa ne ahantan 2024 na wo mu so be break 8 no se adwani ahantan homaso de wo munyin from makwem NPP, the presidential candidate won 145 constituencies, and also depend on the size of the constituency and the turnout in that constituency. All these factors come into because there can be 3 constituencies that can take care in the Ashanti region that can take care of maybe 1 region. So all number of factors. So in 2019, they were going to lose this number of seats. That have not been Abu Jinapo, Honorable Minister for Natural Resources, Honorable Amewu Tampuri, and the MP for Karaga Anta. These gentlemen did whatever they could in order for them to win their seats. If they have not done that, NPP will have been in a minority. So the data in 2019 did not change in 2020 election because the conditions we indicated were not met by the NPP at the time. So if they had made those conditions, things would have changed. Since they didn't meet those conditions, that brought us to where on us. Some of the members of parliament in the last government became too big, quote unquote, in the local parliament. It became too big, not approachable. All the factors that propelled them to win the 2016 election all too soon they had forgotten. Way a director of research and some so his excellency Nana Adodankwa Akufo Donatra Yekesiem Dr. Isaac Owusu Mensah wo oforiso bosumi ya mu ana school pon kasia ba ko pa wo Ghana ye fa no Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST for wo mo share se suafo be ye empim nsia 6000 wo mu na nkotena fie adabo ne be wo modie wo mo boni nan se wo school fees ya de ama wo so metua no enkwade na kodi sika na asuafo na kodi enam soma school na hye se wom nina nkofie kodi se won besanye sika no ansa na won ba beto modi sua so we nam so ama be ya sem kese pa ebinum echirema wom de musika no ekotwa bet ebinsu wom de no kohye business mu anka wom hwe no so benya faso na anka wom de bia kotua ne okodu na anka on na ese no ebinsu ade wom de aye nneoma do bebre na no nam so ama ne yai Customer for the ma school point Owura Doris Dr. Bequin or the ababa tuja say na enkoda no nya no nko o se asuafo no ebi nso the school fees no ko to ahyen awodro no be say bia da wo mu sua de no mo de ne nam yes I'm the one coming no gutani Toyota no gutani hwan no the car si na mu sa fa guess no mo de bi chile no mo kwa ha no mo wura ha
wɔn so wɔn nyama kwanya boss wɔn na paaki ahyɛ na si school mu wɔn tumi vampie esan so di pie di kofi sisi ananini ana ne si kobusa ne sɛ na hyɛn firi mfa ɛbɛyɛ asɛm kɛseɛ ontumi nya no esan sɛ no school fees ana ɔde akɔ akɔtɔ hyɛn no ɛno nam so krampo enti na owura ekyem a school no yɛ ntotoyɛ sɛ da bi sɛ deɛ asuafo yɛ deɛ ɛwɔ so wɔn twɛ ɔma so ɛno enti na wɔn gyina so a wɔn yɛ sɛ da bi wo a wodi ka bia no gya wɔn ne kofi unya sika na betua pɛ na ɔba bɛtɔ ɔde sua so owura no ɛsan toa so kyerɛ mu sɛ ade ba kokora yɛ ɛhye wɔn kora ne sɛ ɛbiri bi atwam nkyɛ bia sukuni baako a ɔwɔ level 200 ɛna ɔkɔka kyerɛ ne maame ne papa sɛ yɛ ba bɛpɔn yɛ ho nti wɔn mmra ɛna ne maame ne papa akɔpopo nnuane asra wɔwɔ ne dɔm ne naa sɛ wɔn ba wɔn bɛdu ɔno ma sa osuani anka wɔsɛ owie sukuu no wɔ mfinhyia nantam no wakɔ mienu pɛ ɛna wakɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔbɛpɔn no ho ɔn bɛdu ya na hwɛ nkɔso wei na ɛfɛ na ɛsɛ wakɔ ha ne maame mo kwa na ɛno kora nam so ama wɔn mu kyerɛ ma seesei adesɛdeɛ ɛne chopper akɔso ɛno nti ɛbrɛ wɔn de ma asuafoɔ wɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology sɛ wɔn adi wɔn sika no wɔn sa metua no wɔn se saa brɛ no wɔn atwem kakra ɛnam ɔsoafo a ɔhwɛ Ghana ɛwɔ masua so odumnyafo doctor yaw ɔsɛyi adutwum so. Over the years, we've had challenges of students completing universities and then going away with our fees, partly because we have not applied the fee policy strictly. So this time around, the academic board has decided that we have to apply the fee policy. And at the end of the period, we have had about 92% of the students paying and registering their courses out of the 85,000 students who are in our system. So the system is automatic. Once you don't pay by that deadline, it defers you to the next. To interest you to note that our research has revealed that quite a number of the students are using the money, their school fees, for illegal activities like betting. You know, we have the list of all those people who are on various scholarships, and if the money has not come yet, we give them the opportunity to stay in the system until the money comes. These people are people who are not on any scholarship. Ɛni amuti yei kasima for the Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST Dr. Norris Bequin. Yeguswa ejila humasua no akache ne humasua nsemu. Owura baako a wakwadre ewo humasua mu. Wonu kro ya sanso ye businessman kese pa. Owura Afo Menu Benjamin. Wadi atu dwa ya wo kire se obesre aban. His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo so obaye. Odi bibia be friend TVET. Technical Vocational Education and Training. Ye twen to friend TVET. Ose TVET no ade ababo ye pa nanso osra senka adu shobu adu gaga adu prema adu one day straight one factory. Adu free SHS ne krakra mu adu e-levy. Enka wanhwe ne comfort TVET wanya ne compulsory by force or shekete want to aso suku ahudro mo sane ebeya eka esa TVET ni sua no ebeye ade papa eto ne kasa so no so ogba aban abaso pa obo aban His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo abaso sa TVET no eboye papa na seka TVET no ade a enkeye no shekete a kebeboa ema unemployment emaburu anya dwuma nya bebrebe no ekebe free ho se sani enkofo ani abre afekire obo musua general art esua home economics esua visual art science ene ne ho ahwan ewo suku ahudro mu ono enka TVET no so nkoya subject enkoya course ewo suku ntoaso no mu nanka nkwada no okwa se okemi ba be TVET nanka TVET na aboa emo so anyansa no dwuma bi ekresense TVET no bota anyansa ye tetew ema adoma chade be wo mu no apie ema sensa no dwuma shoe ye bag ye ede ben na wo wani so a atimi awie mu dia na kwa professional enu nto osna ye papa se aban no nhwe nanka saade wei emwa nanka entim enje hini ewo and company for experience, yeah. TVET no. And can you from all the second target system, yeah, auxiliary courses, any general courses, that account is a call sign, comma. Now, we are all secondary school, yeah, no. You will TVET as a course, we are science, obey TVET, we are in art, obey TVET, obey business, obey TVET as a very course. And that's what I'm at. You know, and my uncle schools now, my actual PhD for that TVET, you know. And the best way you see, I'm talents and all your more, or you
business. Mana or San Juma talent in the course of that event we a very course. Also, the economy or Yakamon, a big development, every year, secondary school, as a good university. Talents that one man was that event and the development for 2 years now. As you know, no one will free to a man. No one can educate business on his or her own. I want to be able to answer. And the bishop of the Tabi and the show, and a friend of talent. So the Panafan is not useless to the nation, family, and Obia or mine. Wey ayo raba kwa wakwadre ewo humasiam na fenso sanso eye dwadini bema bani business wakwadre wompa owura amfo menu Benjamin na watu ne kasa so biem se Ghana ha theory na kayen babaye any what is photosynthesis na we do de aguni trim. What is why what is matter? No dia guni trim. What is density? No dia guni trim. What is the what is near the theory no? Na ya chro, near Jude Baba near chro or say. Ebra so say abai enam TVET no so at the practical aspect remember practical said ya would won sa eye bibi. At said wakon central school. Ya becho theory achrewa na ya do kwotna microphone na nim na kwototo papa so na chese where's your theory no one farm one number enu ntino ntika practical na kwaso akwadalo osua science de ya science na so TVET no so ya kwaso osua enka be boa ma practical sano no enka no so adimu na ya adwuma maka Ghana ohia bubro ya sese adokru ya na enkosua nyina ya betum buei na nkaja kane nyina abafom. It is like a capadia. It's a condition in the practical. And you know, what is there now? A question now, or the other day. All those that are now. Oh, yeah, now, no, yeah, degree, or now, not over outer, or how we are looking at the device, now shots, and it's already half sold. And after the better of the car, they are auto. Put it on work, and so on. Don't know why and on my phone, I just sharing now, because Obia is school, or then and additional baby a cast one to cover for the natural. That is a change that. Where there's a man for Fabio in Central School, Pom be pa Ghana has say, woman free what ba Abusia. Se bana chro ne ayidiom ya de pa na se pa se obebie mai kamano wakasa debi enti ebu omo atimi sheda san ba form ba radio station o ma besua presentation no we nya ni hwe na theory na wo che na fa so be na wo so nti Ghana theory ni ya dedodo yesesan ka ebebo pa we education yesesan so businessman owura afo menu Benjamin Sabi impreduous asada bia nipa ahodi begya so abrebia nti enu nti ene wo ayasabi awdo bia miamia awdo nkronkro ni mansimansi awdomu ahododo wa na okwaduro waduro no mo na ewiase ade ba ko aye nipa asoden tumideba ene nyoma awdo bebre tumideba ehu pa na so Ghana ye tuba bia ne yayi ne ama no ase yade enyehu ba ko eye atridi yade malaria ene wiase na toasi wono mo se yemfa nkai atridi yade eni nti woma tudin se world malaria day ene anasa fi we etira na da so ne se womo de hihye mapa egu akwamu na womo de atu atridi yade ase na afi agye omanfo a etwe womo konse do no agye womo nkwa eno eni tira eda so harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives na samike Ghana afidie ekoso ewolembele atoyemantemu na atridi yade amike yade bia se nyawa he ontumi ye onyunyu na ho po cha o cha kokwa kodidie ni ebi won mo so chiwa fever na ni kala na sasa obi so won mabosa ne honam no apa afita osencha do akwa nkotoche anasa de onyem ne hu na ba fita na ne ho po cha edo na dwomafo da wo mo je nkromo no no kwa de nani guso hwe 37 fo na 1850 ni na malaria tridi yade ne nsa no nyuma no bi no enyawa ututumi paw ga ena afi utumi kura wadwentumi yo ntawantawa tinese ohwe a tridi yade no ehu pa na weni na achi no wo saye fom so keto bi pe na etwo tededede ede wako nananom ewonse adu ekuni papa enu ntomanfo eni abre ya Ghana yesi elembele ekoso papa enu tina fi wom kobọ adwa wonum se world malaria day womu edi honomo na se ekoso elembele yamane boni aye fan Patrick asua
enso butu ono man nsemi oboabo ni nan no tonkra e de amayen Patrick awie otimi nka ma ha mejo do binia yankwa nfanti mpombo koze yankopɔ na adomoda akyɛn wɔn so wapo mu yenso yehu ye pa ye de Yesu na ase na oh yeah make a fanti Patrick Yesu na ase Yesu na ase Martin na ya me so yenzu me na make a fanti yanko na nyama so me twini na make a fanti matwa Patrick ma yenhwe etidi yale bia ehu pa na osomu a otumi tetewa ko wiase kra na atwewa kodu nananom onsedo yale bia olikumomafo pa wo Ghana onamdo ama wo mu chema elembele wo mu de afi Malaria de no akonoma wo mu di wo no mo osande elembele hopa jumadi no afriase na sen na orokol befa fi na minchie wotefo marka nanyin in the word Malaria Day na omani bializi no de na Ghana nso wole di wode na ehwe Ghana yana abakosem a why there every year bia no baby a obedi World Malaria Day no ye baby a anade original ehu de etudu yarba no we pay ho se na obeya education na ehu ni meni obekodo a ohwana nzema woya obetwu wode fi nzema woya o madam yarba no ba iti asha Ghana Health Service na coalition of NGOs in malaria. Why research be 2009? It's not the whole Ghana, from 2009 up to time. This time, or Western region or that top. Now, what about Western region? So, even region district. Now, what you show more within the region, also course. So, the Eba, yawo Jomolo, Alambele, Inzamai, yawo Ahanta West. And offending all the districts now why research ni we no na district onya lowest prevalence rate no if you question and a regional on top no elembele na most elembele no top in pay for what the be a go for more than he dameda elembele no top there na the whole Ghana so western region or top the whole Ghana Oba bedino western. So oba bedino western so no about district na obedum. What share who there selembele. And not top malaria prevalence rate ni they not chere oda oba no elembele. Na most mobile education na nzema bia onkoye no what share no what's nothing. Meanwhile before this celebration no press conference be called what akwaze. Na press conference na called what akwa ni na komuchem there. What share the causes of the high prevalence rate over elembele no what mu na mpefo no chem ye ta ase de sana oye the mining companies are over elembele no mining companies are over elembele one pit what to gold ni wi a no we jeja no ho no we ja no ho da abo de isu na why stagnant water na over pit ni mu no oba ne dama abo de mosquitoes no ahọ na wo lay eggs into lay eggs and what do the surface of the water na e would them mosquitoes no issue ono ocean one shada and lay eggs on it but you saw a stagnant more original one onko number no ona na will lay eggs into the components now or wallambele hana what pit na wejeja na one yeshi wo no ono na issue na ojinamun na them mosquito will lay eggs onamdo ma tisala ebalambele ha mosquito no wados papa wo mosquito yareba wados wo elembele ha inti ina make say sisar wa she mezina sa empefu gudu a wala ba make say wo gudu a wala introduce empefu a wo ba shoma bibiala wa kodo na anopei wa shasen odikaye fruit kakla school of former wo make say elembele ha no eba ha sisar baby a wo duni ye nkofo agricultural secondary school oya kwa nkoma ni krum enkrofo eha na wolizin into wa yensen hola sise bibiala orokozo na school mo from na NGO so no na mpeyfu na wa ye fruit anope wo ko enkroko bi ti be
ezie ma kekam ene nkroko ben do no wokokyerɛ was a bit more with a BBD na orokodo it is a make say culture no so rokodo why dem Maria no culture wo guda warrior jimezino manana what ba besha sankasa entinua ibi say ma na ba kosem kakra patikesua enkrofo enzema FM azim mo Patrick das nyankopon sho de besi akire bia na wapiama na tiefo nso atiem yo mesoma das bebre mo nyankopon sho bye bye ebusuani panin ko di nkomo yi yamane boni wo atoye mantemu oye adwuma wo Nzema FM ye fa ne Patrick asua na otonkra free elembele hono no mudi ne wiase ni na ti dida no Ghana wo mo de ko elembele esanse na bakwasem ni kakra okan no kire se emo no wo ho papa enam agudia ya wo mo tutuo no dodo na wo mutu wo nkata so tibon se entontum nya kwan ko wo egusu ntina wo ma dore se twom wo mpotem wo no nti ena mo de ko no se de bia wo mbebo dewro ni yi amomanfo asoate na wo mate ni yi na obapoe mantem so a baabi ba ko a mansini ba ko ya se atidi yade no wo pa eye Achiase district enam so amase mikin omanfo ne mpenfo abodwa data ewo Achiase kro ni mu a enya asem kito wo mo bebo dewro amomanfo atiem yi afa atidi yade no se yade eka wa ema oye mobopa eno so yamane boni kwasi ofori ewo hono mo otonkra edi amayen kwasi ma ha ya nya ofori mpomba ko de yo adom me oye pa na mo ye yanso yan oye pa na atidi da wo mu di wo wiasa fa na ni na obapoe mantem a wo mu kirema Achiase district eye mansini bi a atidi yade no wo ho pan no nti wo mabodwa data edi sada no dwumade na frase ye yo menya be ma medase dwumade no de Achiase na abre oba Achiase eye eastern part of Ghana eye Achiase district World Malaria Day yen 24 da sebede ne kensin one head directory ene eye Achiase yen MP Honorable Kofi Ahenkan Abuja me no kasa sisi yigusu edi ho abobo ni ababai menya be ma se oba hanuma eja ya bo nyina efa aye malaria ho na malaria ho ye kanu trese memofo se de predia endi ye ho ni etanse malaria no adokre pa na Honorable Kofi Ahenkan manfo ebenye eni ye di nkomo na ne komodi mu no in fact na ne wura ho pa edi ntina ne wura ho sebe ono enya daje na wapa Achiase na woni ye beti nkuta odi efa malaria ho na timemofo menya be ma wo ba ha areho timemofo a ba ye no eya de bia ye nu enipa be aduonu mpo be 20 nenso head directories ene eye Achiase mpanifo ene DC ene honorable members one ena metmeka canopy ya bo ne nkunya ya bia sitati na omo na kiase eti ema honorable MP na reho pa nenso wan paba na no di sem nyina na se ye momodin ase ebedi ye huni ye momodin ase gotemu a isio echoku bola edu bebia ese ye bomodin ase akotuko wodan echi afua no bomodin ase wado eti honorable Kofi Ahenkan manfo echrese say me anya sade we ya malaria akoyes abokoto eni abo oso eyenwa amakoto bowra na slim ene wuku no esna abo oso epese no o tete eye malaria no be tentontom onso si nipa patuma ho kwan ya obetime yi west biase eti yemo modin afe yebeyi ye ho na yatwe ho afiri eye ifi ene enema bia entwa ye efamaye afi okutu okata no ena bo modin ato ni nani eko Achiase health center ho oto nani eko Achiase health center ho no so woni head directory ene mpelifo a edigi medi mu akutempa no ebo modin yo masiti ene tibiara no trese eye aban AC hospital kese na wadi dada utwaja wo bra so yare a ho na obekọ
na wo de malaria ekono na obedu na malaria na nkasa wabo tame wabo security personnel ni bi a wo twen wo say health center wona wo bakra no no hodada let's say so if any border niema bi e wo no obewo modin ama aye yempedifo amuda health center hona no ebedi sawoso ene mpo eni papa ko bi ne be fa ne ho afukura na e do say ye prepare wa ye be prepare say ne be ya malaria adokru the whole eastern region aye yi so menya free ho a atiase ye ne tosu mi no no obetimi aibom homodin na malaria dey wotimi edine next na atiase ida say be catwo ana fe ibe free line bokura kwasi adase pa se dwumadie koso a enwie ye die eden a bibi befiri mabanti de besi akyebia na odi asom yen nyame hwao ebusua ni penin kodi nkomoye yaman boni a obutu achiase ene ne mpotem kwasi ofori ena monten gafri achim achiase kurum no Yanko yanim ewa premto braka ne kase abo nasa ne beto aso no yemfa aseda ema boafo yansa na afeyentinsim kwakwasi edu Herbal Center and Prayer Camp one more friends omo di nrobi enu abadwa so gidie Herbal mesha na no yede gidie nanom na eboapa obu onu aseme hunam tutu me machibremo chese me honam yira me ya pebenom obu onso na immune system na ye weak pa nti ade bia ko wu okra na ansa na wu immune system na ye weak nti ape immune booster papa eno a any gidie Herbal mesha afen so no yambra second wine na so inkunim die Herbal mesha na so no onim onsa uyafu taye ye wo ya pebi no obu onu aduane to ne yam se kudom ne na ho jira no oh yare bone elban so no se ebosom ne beso afa mankofo amfa onye calendar na onye calendar e ma ya so mbo pa chen calendar na obi di wa be calendar otese wu kam so adru ho china eno china na ebetu ameka o da bi menstrual pains ahodo no ya papa eso no bia ne de na wo de ya ne bi pa mesro penkunim de Herbal mixture na ebeboa wo ana fe almighty sexual weakness obu onu ma apia ma yare nyankopon de ama na sensen na nim so onfa nya hute enya so na mpese wo de be yo e mo number awu mesra wo be ma kira wo ma ye wo mpam wo ire na wakwa wa no yanka sa ko ware ne be krokro no keke pra ne ho enti edu na adwo na be pra wo yire ho a yankunim de Herbal mixture be boa ama bibia tintin na toatoa mamoja di mu afuru sane na gina na so ye pa ekwakwesi Herbal Center and Prayer Camp popo machi akwan wonom ewache masubua afa drugstore bia mu so benya bi ato na subu honom a main station kwadwo drugstore obenya bi ato Cecilia Alton Drugstore eno ewo odan kwantanu benya bi ato na nachumasi drugstore odan Madarina Hotel ubenya bi ato sunsun sem na danso frɛ wo mu a wo mbeso ano de ama frɛ number ye 0545 595070 0545 595070 and 0247 037564 0247 037564 Kwakwasiedu Herbal Center and Prayer Camp ena makamfo ediamao Marshall Beauty and Training Center ho fento aso ye hwa enu ti make up papa bi ko ho wo mbetwu se eye birthday die se ye wedding die engagement die Madam Masha obeto no boase eyi skills a wakosua nyina birthday die enjeja ye ho ni wedding wedding especially enjeja ho enu tupa so ho ye fit apa me birthday na no me di ye nhwe me pictures say come me twimanim ewo Marshall Beauty and Training Center pedicure manicure ni nyina wo ye bi etrinwa de yo nyina mponi a maso ye de 3 sisters bi abonche ni nyina Marshall Beauty and Training Center etrinwa de yo de wo pe bia style bia obeye ede amounti misro wonom ewa ha say na ye ka TV asabi we so ye TV to enti wutu efie te woto so ade wonsam mienu ahye odamri fam twen so obi beba be ware wa mesro beba be ware nso benu ho unkransa no dwuma nkofo school ma nyu abrom ho mu koi wa nko bi
wan kwa bi interest wiase abada wie yo pe bibi ye nsa no dwuma enu ntina training center Kamasha beauty ho no kwane kosua makeup ni etiriye madam wa abotan so se obekyew odan community nursing training school kwan so a ubehu wo no na afre number ye Buki wamo 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667 0244 171667. Ana da no de bia me kase trenti ya pa se be ja cha so de da bi de ota no onje na homia wa odi mika no oya den ko jai da bia o so to aso enu nti de me ka kosi nna ne se pa se efiefie odromu omanfo eguso wo mankoda ba fie na omanfo so ware omanfo twempena na efienya de meka mama efia yede esanse na esefie be yeda eje home appliances ena no credit down so ne say enei so pe home appliances papa the whole Ghana one of the companies omanfo budget so tonioma free on mo eye ODI Electronics AUD ene abiabiem keke me pa cho so woti sika beto home appliances wo ODI Electronics a ontu sika ngui obeto aboya baso won bi da o to ade na sa boni pa na baso edetu esanse nyoma ye de ma no ye nim babie free ene ye nim se de obenya so mfaso enyoma ne papa me pa cho se ye TV na ope se ye fridge na ope nini na size ne ye wo mu different oba na obo anya koma price ne bobbo ho no aye de ho de betumi usika so a utumi tua ne ketenketen ye beje enso na de amount ope deep freezer gas cooker blender kettle washing machine home theater mobile phone kettle iron eden pa na ope de hian so betutu anamo no aba ODI Electronics no aba bejo de de kran so ne say ye no se wotɔ de free enche mo obiri bebre amfom so ba ope ye besesa no edi ama ho eyi ODI pe afi Ghana fana be bia ohye bia se onya frenya se bia me peketo me pe phone e bia me pe laptop me pe mobile phone eno aso aka kire ye yanka se betumi de abrew wa abra ye juice kabotin bia enanya no nko a ye nioma so bo eda fom ye nioma akono ne sanso eye papa ODI Electronics ya ba se be mafie ayede enu nti hwehwe kira kwan ewo achim asene ye ne Ahenkan FM ene wo dan kromu ana se Freye 0550 900600 0550 900600 ena 0546 557 175 0546 557 175 ODI Electronics ana Jeno no yaba se mefia ye de K Asenso Limited pepacho enkunya tables empa bookshelves ado ni papa mu de eye K Asenso Limited K Asenso Limited mpeni odano no oyepeni pa wanyin wabobra ko nanim na de ama nani abre no ho a so manfo ntone papa mfe ni nchane say enle sanuma wei eha ni papom de pa nti won ntone papa ehaw titu ne nkunya no obi wono ma obekọ office no ajeja no te se dodomsie na oje mfra ma oseme boss ensumika akunya oteso enyenyenyenyenyenyenye so yoba otena so aba ya fe bakope na ma ne to asiripo ayaba we onam kro njeki ne na chidompede bia na ne ya na ne sisimu hyehye no akunya na oteso na enu nti ana kiasen so de abefo dia ba otisu ya dwuma na massage nti abere bia oto ya flexible utisi enya oya wachidompe entutu kiasen so enu so ane bo da fom akunya no se de esia ya no trema ochin se de oti elubremu betobi na sugodi wa dance enya no kwa tables ane empa ena furniture bia no Eke Asenso Limited enu tuma model sanu ma we companies no muniki Asenso endigwa na moni beje papa hwehwe na chia kwane ko bu ani akoma e circle adabraka okọ irank ne kekwan so a ana say Freke Asenso Limited e wo 0244 568 014 0244 568 014 Janko yanim ewo kasiebono emwe 2019 October busuminimu ena yenya nentiye na ekeka kwa ya redi ahimwa se owura bia ni din ade awudu Isaka ono ena ye achim odan constituency MPP for chairman
Yes, one no. Any Yesusu se wakwa kwosesa enioma bi daddy go yi. Na krata da manim ha say de. One say Ghana Highways Authority for and sa investigations no mo ya investigation na chairman Audu ono ne ho ebon enioma bi ya eyiraye mekira metals daddy go bi na ya say sa metals no ni wonom ede ya ebremu nsuo bridge na da ho no bridge na da bremu nsuo ne so no ese amiri bi so be kaya enti yes time na mo ya na sa metals na yira ebi mu so say eketeke ekwan ehu daddy go se etesen ene asam no 2019 mu ton asam na kwa kopia mu ewo achim swedro circuit court ene court tena asam no so seni asam ne pompon so akwa akodro yetesi ye kwa akwache no ene no ngeka ho bebre kwa ya mani boni kofi amu afiko butuo yenkwa kofi woni yenkwa busa na ene court asetena kwa ye de pia frumba kofi wotimi ka ma ha o yajo mejo so apomba ko Yankrupo Basaya do Madaroma, Mehoye. Mami Busa we answer. Papa no asebo no owura Audu Isaka ni case no. Daddy go and dadia ewo bremu bridge no so. Ana se keteke metals. Dia which is which? Menia ena court kwa setra efa enipa miensa esusuemu no omo ni se omo akwakosesa bridge bia no mo ye bridge bi ewo nkwanta kwemu ono no enade a ekaye no omo kokosesa scribes ni bi no omo kokosesa eno omo afasebo akwanso bi ekokoton ye sai nipa mi ensa no edi ene Ibrahim Yusufu ena Ewudu Yusufu ena Fei Baba Adams Sani Pami and say, let us say, Ushima, Achim da NPP constituency, chairman, chairman Udu, Eka, Asimu Sibino, Ebo, Asimimo. Eti, you one and Asimu was a bit of Johnson said, Quarto, as I say, Omo, Uncle Coche, chairman, Ewudu, Oshasunamo Fanimra, as I say, the Obo, Asimu, Omnami Noa, as a chairman, Empress Obeko. And then I got to the Quasatilla, I think so do security court. Na ebisa ye nipa me saying na de kwadu bom say and Nadia Ibrahim Isifu akwakosesa Nadia na kwakoton no emu asebno anything odi for anazo dibem ana Ibrahim Isifu ese court ne say osre court no odibem etezo nim senia omo kan trese enema bondizo akowia Nadia no onim wo he I just say Wakako no until ultimately into the Odi for name of Dobeka at the court is Odi. Now say Chama Ewodu so quarter no Ebisani said Bra easy fu Ekofa Nadino or no Anna or Fre a place for Nijina Barry and Ezoka said and Nadia B Bentino Omunya Manenko Emma right easy for no to me Nadia so on Baba Adam Senedi and Adini Tremokoton, and also Odifa, and so you said, I only do any one with Okai said, Ibrahim no, constituency branch chairman. And see, Mema or your branch chairman, so the one year Simbia, the no Abba, some said, or the Nadia, Scrum CD, Airco, Aqua, German Sokotoa, police, Ebetino, John Muchino, Ma, Omobisa, and I say free, chairman. I would want to. Never chairman D. The branch chairman. No one does say the one near them into a threat. Omunyano fan and no. And a ma chairman would do. Elba Semimu Efa and Nadia. You have fallen as I say. Wakako ya name monoso. Efa bench warrant in the so ne aloya for Ekai. Say idea is a court no. Ekeno yi efini priso. It's the court no so trans next. Ya data Ose someone chinomrano activities na sada no pone ba beto ja say ya di activities no sada na no aloya fono SIM court no withdraw efi ni triso entina se bua kwa so a ya nam se chemawudu ewo na die mo no ene no court no ebitoto to ma no na je somo nipa me se dum ko jira dakebo no obi ase odibem obi no sama ya to no so na je na scouts ena
Ibrahim Bisi Epato Free Omo Moshe Quanti Poso Moshe Maya Quino so Epato Free Omo na interest wakwa Yone Chema do any Baba Adam so no afasibwa kwa so kwata na de akwakoton na de no so ni nano na nebuo no highway for no eka nebuo no na nebuo no esi 40,000 Ghana cedis 40,000 Ghana cedis na senka na de na almost take an stance the go on so ba so mo e de kwaja ma so akwakoton a ni nyina no ebuo no edu na isifu eso etebu tire koto de se onu pokoye ezo kwakotono kwabro kwakotono 5,000 coins bi egu etire afia no de wa wani tia coins ni beblebi egu 5,000 echi enti na na ese koto no ese de bi we de ese me ma mobile eti sade ne na mo mpani pa me ensa obi ani pa mienu emma me gira mo echi nipa no so mienu no baako ono so ebeba be jire mo abema mobile no ono eya ba adwuma na je se ne no make us say Chamai Ewudu one Ibrahim Isifu na Baba Adams court no amo mobile so omo nkofie na bosumi eye ba besim na nya poli too much here almost a member premier 80 no almost a member ewo atim swado security court na court no entwa assembly ni so na se tansan bomb dia na fe no ayeso makodi nseme court system tina okay ti kwofo bi seketeke hwan abremu so ya bridge ne se ye na hu dade go na the go je say nya ene aseme case no start years 2019 mo na say na egurem utie Ibrahim Isifu na o se na the go no egu enrem eno ko hu omo ye bridge no eno no mo ko kan na ma ono ekwa anim se wo kwa akoto na de no e dia kona ye ode kono mum na approach for ABC resade to no na ezo to dani a ento obi anim ne mum ebeto chema wudu anim na ma no eto safe chema wudu se na wakwa kodi wo kodi se sembe wo approach for something no omra no ma meboa no ma chema wudu ehu eba no okay edem ya da se pafiko ni wa ma ne bo ewe Ebusu amani boni Kofi amu afiko yajo ene ekote ne na mane efri achim so aduro circuit court ya de omanfo adwenkyere bi to so de amount na me hya se wo SMS na we se me mama ha kwaku ane afia Ahenkan midday news no ejina mpa vim wo mankasa asenifo nyina anim ba ko pe asini face only one na brofo no ya da asesa bibia otie nyankopon nhyira we nsi ne din the blessing na otie yan 24/7 ewo amantem nkwanta aka atia kama kwanta ATN eho na otie frinti nyankopon nhyira pa so nso abribia otie blessing eho no mo na wo sisie yi we mo se ma ha Ahenkan FM nyankopon nhyira mo sa abribia mo ma news a emu da ho Munusi ni munise so ewa puye mantimu osimu demufua Dami Evans ena ade adwenkyere we ba Dami ya dase ena wonso adwenkyere we nso me din de say bright me chemu live ewo achim asene osie na ya atwa afimpinu ne aduonu na 2024 na esanse de NPP fo di ehwamonti womo beto abane pa na won be say tam say bright do de bai ai free achim asene no eno no say bright ya dase any baby o chadi na next time na the account na ya chia wo mo na yemfansi ase na enko Facebook mra mame fa ba ku mienu bi free ase Emmanuel Fojo de abase say no to MPP never again was it it was say that MPP de Ahenkan no nkra nkyere wo mo last be fi so de abase Ahenkan news papa momo bo adwuma pa o nyankopon enhyira mo papa ene adwuma so amoje na wenso Alhassan so de abase in fact you guys are doing a great work today and Nadia mabo adwuma papa muguso na monya ne sa Ahenkan news epoemantem de ye magia bosuko ba yemfansi aye breninti yemfansi hane yonko ye de si anum se awie ye producer Amasafo aka Atwe
Kwame Asante aka Sir Charles ofri takrase kwan the whole equipment kwan enye eka ho bi eye fun papa. Technician on duty eye Billy Ahenkan fo awie ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampafoa kasia bonesi yesi achiamope jamamumo ne tie